Auditor General araigire gutire kundu kuyitwo mbeca gukira Kiambu na gukira Nairobi. Ona ndiroria EACC atiri we ha EACC aria Auditor General aragia muthenya ungi EACC magakorwo marokite ma office. Ta mwitigirite governor ona inyui. Kwani naendaje? Simukuje muangalie muke murore pio. Kuria Auditor General araigire ati matirahota ku account kuria mbeca cia fertilizer cithiete. Matirahota ku account kuria mbeca cia juiria maheania cithiete. Matire mahota ku account mbeca cia ndwara makorwo mandikite no ko mutio tathikiriria inde mwire. Andura metagwo raya zone ri makoragwo mandikitwo maita meri. Makoragwo mandikitwo pororo-ine maita meri. Na macio nimo maundu maria magirwo ko makirorwo. Mundu ucio akoragwo andikitwo raya zone agacoka kwandikwo kindu kingi. He mbeca iria ciumaga na he mbeca iria ingi citamenyekana kuria cirathie. Yani okorwo kwina routing ya mbeca cia andu cia muingi Kiambu nikuo kuyitwo ukaiyo pio reke tutige gwitigira twarie ma andu a EACC muthi murore tini ndaiga ni Auditor General murore kana Auditor General aigire nima ati mbeca cia muingi wa Kiambu ni ciyitwo fio watu. Na ndio tunasema kwa wakati huu mimi nitafanyia Thika kazi na nitafanya na governor siniita kama atumia kau hapana. By the time I am done with you utajua mimi ni Mama Simba. Yes. Gwito cia county iria cia heanagwo iyo reke ndimwire ciana cia day school iraheagwo 2,000 ari cia heana maita meri 4,000 simpigie Mama ni Simba makofi pale kwa 400 students. Haya, the next one. Niliona ya kwamba nikienda Mungu in the name of the Father, the Son and the Holy Spirit. Amen. Jambo iko hapa ni kuhusu shule. Hata mjue ya kwamba nafanya masters zingine. Mira. Edira sigora obogada yake megora ngiri. Etikuro. Tegada ye. Ndio hiyo. Wanaenda na 30,100,000. Taenda nyumbani na 10,000 Kenya shillings. Applicant zote wale 98. Sasa pesa iko hivyo. Sasa 1,000 Kenya shillings. Ikimamba sana wapi? Nilikuwa nimetumana pale. Kuna mgeni ameambiwa kwa karibu kufika ama nianze sherehe zangu. Nimetuma Susan na nimetuma Wamboi nipatio. Tutaendelea na kutoka hapo. Nimekuja ajira day schools. Na Thika Garrison ambao ni 1.6. Onyo Mix Secondary School 344 Magogoni. Ogo nigo sigwetanirwo. Haya. Walimu kwa 2, 3. The right side. 1, 2, 3. Thank you. Now you can get seated. Mambo mengi tumeambiwa. Kwa miguu, bodaboda. Sasa inahitaji movement kidogo. Sisi yake ni ya kubeba simiti, ni ya kubeba vitu kutoka. Mtoto akishukishwa kwa basi kama hiyo, anafaa kupitia nyuma. Shanda wapi? Yao kutinde yao prostrate. Kama dereva uko hapa basi ni mrefu kama hii, ataona mtoto alipitia tu. Sasa dereva wa hiyo basi wachana hata na prince wengi. Tuseme kama kiti kimoja kinaweza kaliwa na watu wengi. Ukweli hata mimi nishitafuta wangu kwa basi. Ball. Sio nafaa 3 point tennis. Something
Ama ni akiti ya kushia kupelekwa, si aligongwa akaishia hapa. Kitu I'll almost qualify to be a driver, just that especially when you are dealing with it. Sindio? Akafungua mlango, sindio? And the video in the way the seats are hoisted, they should be hoisted on chassis system. The ship. You start. Ningependa kuelewa hata sisi kama NTSA. Neza Lucas Kamande na muthenya wa muthi nitukite semineno ya usalama barabarani na twathomithio maundu mega na maingi na nitwaigua tithere kweli kwi maundu mangi tutakorwo tukihingia tondu kuona ko ni barabara tugutengerania na andu na wenye ukuite abiria riu ukarigwo mundu aratengerania na ngari ingi tai mundu o mutegetha ti mushindane na ni mahitia muno tondu mundu uria muratengerania nake ona kuhingeire buriki nuguthie ringi uringe mwana ucio ukuwaga kana uringe ngari yo mbere yaku training wa muthenya tuteithia tondu ni aturirikania kungi tutaramenyaga ta gukorwo nta barabara ta igwa kwina barabara kwina shura irekirwo kwina barabara igira thondekwo ukageria muno kuingira thiini wa barabara icio tondu riu ri urugamite hali yari mwena-ini ri hani utigete na bathi ya gatagati ati ona mwana uria wetereire hali ringi neremetwo ni gukinyira ihenya muno riu urugamite hali mundu ngenda kota kwera gatagati na thie riu matereba maria twina riu ri niturona uria mbura ithiite na mbere na kura na kwirenge mundu athia kubahatisha ati hi hali ningeraga ati ndihamenyerete na nduramenya mai maria kuringana no marafuru to kufuru kuthii marathiri ndungimenya uriku wa mai macio no uthie na ngari one gikuo ni mai macio na muthia na mwana ciana icio kaboto terere mahituka tono mai hituka na macoka muthie kula muthi kana mucoka na thutha riu mathina mana tutunganaga no muri ni gukorwo ithui tuthia tukirugamaga ni undu wa ciana na ni kuona mukuru mundu ngutenda batana kwenda kumenya mwana uria wi mbere yakwa wande athie gukua ona nangite buriki ona njikire masigino no ekwenda guthie na mbere kumuhituka na mwana ucio haria mbere ukite kuthite kugirwo nigetha ingire ngari-ini. Tumewakumbusha kwamba afya ya dereva ni kitu muhimu inahusiana sana na road safety. Ndio maana leo tumepartner na Lions Eye Hospital ambao wametupea free eye screening na medical tests zingine ambazo wameonyesha, ambao wamekumbusha dereva ni vizuri kila mara kuangaliwa kama afya yako iko salama ndio uweze kuwa dereva katika magari ya shule. Tunaangalia kila makosa kwa gari na tunawahimiza shule zinaporejea wiki ijayo wawe wamerekebisha itilafu hizo. Kwa hivyo tunaangalia kutoka kwa mishipi kwenda kwa governor na pia dereva mwenyewe kama akona RSL ama PSV kwa gari. Tumeangalia kila kitu na tumewapea recommendations ambazo tuna expect wazingatie kabla shule zirejee juma ijayo. Tunawahimiza msimu huu wa mvua ambako kuna mafuriko mengi, wakipata barabara imefurika, tunawahimiza wasimame hadi maji ikauke kidogo kabla wapite, ndiposa watoto waweze kufika nyumbani wakiwa salama. Wasizingatie eti kwamba wanachelewa, sana wazingatie mambo ya kufikisha watoto salama nyumbani ama kuwapeleka shuleni wakiwa salama. So kama barabara zimefurika, tumewahimiza wasubiri kama abiria wengine. Hata dereva anapofikiria kwamba gari ni kubwa, tumeona gari kubwa zikibebwa na mafuriko,
Kwa hivyo asione basi ya shule ni kubwa, aone kama dharau yale maji. Kama ni msimu wa mafuriko, kama pale tuliona Thika Super Highway on the main way, unangoja kidogo, maji inapita kwanza ndio wavuke. Tumeona magari mengi makubwa yakifyonzwa na maji, kwa hivyo wasieke wanafunzi wetu na watoto wetu kwa hiyo hatari, ndiposa wafike shuleni salama. Tukire training kwa NTSA, na kado na training kwina maundu mangi turabundithio, na mena mandagitari mao aria maraturora na magakorwo magituceka okorwo ni ta pressure na guturora horo wa maitho. Na ni twakena muno ni githomo kio muthi, tondu kwina maundu maingi muno twathoma na ni megututeithia na tuteithia andu angi aria turahuthira barabara nao. Matereba ni tukagira maundu maingi muno, especially ithuĩ tukuaga ciana cia thukuru, tondu ithuĩ tutithiaga tugitengeranagia na ngari cingi barabara. Ni tukorwo he maundu maria tukorwo tubundithitio, na ciana ici he ciana nini, hena ingĩ nene, na ndũngĩthiĩ ũtengeranitie na ngari nyingĩ, kana okorwo nĩ kũiga mwana ndũngĩmũiga harĩa hatagĩrĩire. No nginya wethe stage harĩa hagĩrĩire na ũmenye mwana ũcio safe, nĩgetha ahote gũkĩra mwena ũrĩa ũngĩ. Ta rĩu kwĩna mafuriko ũguo, nĩ wega gũkorwo twĩ very keen, na nĩ wega kũingĩra ndereba iria ingĩ tũthiĩ na ũigĩrĩrĩku barabara-inĩ, tondũ barabara ici irahũthĩrwo nĩ andũ aingĩ. Kwĩna andũ a nduthi, kwĩna andũ a ngari nini, na kwĩna ngari ici nene. So nĩ wega kũheana itĩo barabara-inĩ, na after all ona ũngĩthiĩ kahora no ũgũkinya kũrĩa ũrathiĩ. Training wa mũthenya wa ũmũthĩ nĩ gũtũteithia, tondu ona ũngĩkorwo nĩ wathiĩte thukuru nĩguo ũheo license, kũrĩ o maũndũ bado ũtaiguĩte. Na rĩu ũngĩthiĩ seminar ta ici training harĩ o maũndũ ũkũmenya ũtaramoĩ, na nĩ wega mũno nĩ ũndũ wa gĩthomo gĩkĩ. Na nĩ ingĩhoya NTSA matuĩke a gũtũheagĩra training kaingĩ, na ĩkagucĩrĩria matereba maingĩ, nĩgetha tũgakorwo twĩna ũigĩrĩrĩki barabara-inĩ.